bapfuye bamwe bariko batemagurwa bakari ariko abatotezwa bicwa n'ubwoko bwitwa abanyamurenge nuko Tshisekedi yova ku butegetsi. Ladies and gentlemen, diaspora and local, bisanzwe nitwa Snow, njye iri zina ryahamye. Iyi ni Snow TV. Nkuko bisanzwe rero tubazanira abatumirwa kuri Snow TV. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa akaba atangira yibwira abadukurikiye. Shaka kutubwira bwebwe badukurikiye. Jewe ndi umukongomani utuye mu gihugu cya Kongo muri Sud Kivu muri zone ya Mwenga collectivité Basimunyaga. Nshaka kubabwira amateka y'ukuntu twabaye. Mu ngoma ya Perezida Mobutu twabayeho neza cyane. Perezida Mobutu yari perezida nyine w'igihugu utwaye abantu bose kimwe, abakongomani bose bari bamwe, yabatwaraga kimwe atavangura amoko, bana neza mu mitwarire yiwe yose imyaka yatwaye. Nibutse neza yatwaye imyaka 32 ariko ari umuperezida mwiza cyane. Abaye avuyeho hajaho Perezida Kabila. Perezida Kabila we yabaye perezida mubi wo kuvangura amoko, wo kwicana gusa, avangura indimi z'abantu kandi twese turi abakongomani. Ubwoko bwitwa abanyamurenge yaradutoteje bikomeye, agerageza kwica abantu uko yumva. Aratwara iminsi yatwaye avaho, ajaho Kabila wa kabiri. Nawe agitangira twatangizanyije neza, ariko bigeze aho naho ndizakomeza kugenda neza, ariko ndibyari bibi cyane. Aragenda nawe imyaka yatwaye arahagarara, ajaho Tshisekedi we ntabwo ari umuperezida ahubwo ni umwicanyi. Ntabwo ari perezida, n'abamutoye barayobewe, tibaba baramutoye. Ku ngoma yiwe ni inkota gusa, ntabwo abantu bigeze kugira amahoro. Ubwoko bwitwa abanyamurenge buvuga ururimi rw'ikinyarwanda, babo si abakongomani, yaradutoteje, yadukuye mu byacu, yaratunyaze, yaratwishe, yatunyaze amatungo, yadusenyeye imihana, kugeza aruha akabwira abantu bakica abandi bakabarya. Mu mateka ntaho turabyumva aho abantu barya abandi. Ni ku ngoma ya Tshisekedi. Kugeza n'uyu munsi igihugu cyabuze amahoro, twarahunze, dukurwa mu byacu, turahunga tuza mu kindi gihugu. N'ubu ngubu niho turi kugeza n'uyu munsi. Onega cyo twobabwira amahanga, yaba byari bikunze ngo ingoma ya Tshisekedi iveho kugira ngo Kongo ibone amahoro, abantu bose bature kuko bisanzwe. Murakoze. None
Ah, ahantu uzi neza muri Kongo wari utuye ni hehe? aho nari nzi muri Kongo aho nari ntuye n'ahantu ni muri zone ya Mwenga collectivité Basimunyaga ahantu hitwa mu Mibunda. Mu Mibunda naho niho nari ntuye niho iwacu, niho mu rugo. niho mu rugo. Ni ukuvuga ngo aho hantu urakubona ko mu burasirazuba bwa Kongo amakimbirane yafashe urundi rwego, M23 irwana na FARDC, hanyuma aho ngaho bari bahagera baharwanira. Se nimba ujya ukurikira amakuru tibarahagera, ni kure y'aho imirwano ibera? haracyari kure ariko bari hafi, bari ahantu hitwa mu Mikenke, ni hafi n'aho ngaho ariko ntibarahatibuka neza ngo batibukaho mu Mibunda. Nta handi hantu uzi se M23 yaba yarageze irwana na FARDC? Ndahazi. Ni hehe? Hari ahantu mu Mikenke, mu Minembwe. No mu Minembwe urahazi? Ndahazi cyane, ni muhe. Aha, rero banza utubwire ubwiza bwo mu Minembwe, hanyuma utubwire n'impamvu noneho FARDC ni kubera iki irwanya abanyamurenge aho ngaho mu Minembwe. FARDC igituma irwanya abanyamurenge ni ubuyobozi bubi bwa Tshisekedi. Nibwo buvanguramo, ariko mu Minembwe twari twatuye n'ayandi moko yose, ayandi moko yose atuye Kongo twari duturanye nabo, n'ubu ngubu barahari, ariko abatotezwa bicwa n'ubwoko bwitwa abanyamurenge. N'ubwoko bwitwa abanyamurenge. None hari abana bakiri batonya, kandi ntekereza ko dukurikiye n'abantu bagiye batandukanye ingeri zose. Ubundi ukuntu mbizi ngewe, umuntu mukuru aba ari inzu y'ibitabo. Umuntu mukuru aba ari nk'inzu y'ibitabo. Urabona inzu y'ibitabo umuntu ashobora kwinjiramo agasoma igitabo ashaka. Noneho rero umuntu mukuru nawe aba afite ibintu byinshi azi bitewe n'igihe kirekire amaze ku isi. Hari ibintu abarusha abantu yatanze kubona izuba. None kugira ngo hariya hantu hagaruke amahoro, ni iki cyakorwa mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo hagaruke amahoro, haze ituze, abantu bongere basubire kubana nk'uko wabitubwiye uko ku ngoma ya Mobutu byari bimeze? Icyakorwa kugira ngo abantu bongere bature babone amahoro nko ku ngoma ya Mobutu, nuko Tshisekedi yova ku butegetsi, nta kindi. Ubwo Tshisekedi niwe ntandaro y'ibiri ko haba ubu ngubu. Ni nawe wazanye umwuka mubi, izindi ngoma zabanje zose nta kibazo mwari mufitanye. Hanyuma rero M23, ese M23 niyo irwanira uburenganzira bw'abanyamurenge? Irarwanira ubuzima bw'abakongomani bose barengana. Muri rusange ubuzima bw'abakongomani bose barengana. Noneho rero hano hari ukuntu abantu baba batabizi babyumva ariko ntibabisobanukirwe. Tubwire ubukana cyangwa se imbaraga ubwicanyi bubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo bukorerwa abanyamurenge, urwego biba biriho. Hari umuntu ubyumva akagira ngo ni nk'ibintu biri aho ngaho byoroshye. Nakubwiye ngo sangiza abantu ubukana cyangwa se ikigero ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo biba biriho, kuko hari abantu benshi babyumva ariko bakumva nyine wenda bitari ibintu bikomeye, wenda bakumva ari ibintu byoroheje, cyangwa se banabyumva gutyo bataranabibona. No nikakurya nyine nakubwiye, ibintu byose biterwa na perezida w'igihugu.
uvangura amoko. Ubwicanyi bwiwe ufatire hano kamanura gutya. Ubwicanyi bwiwe ni ubwicanyi buvangura amoko, ariko kugira ngo ubwo bwicanyi buveho nuko agomba kuvaho nta kindi. Nuko agomba kuvaho. Byumvikana ariko ko hari abantu benshi b'inzirakarengane benshi cyane bapfuye, bamwe bari ko batemagurwa bakariye. Wari wumva hari ahandi abantu bari umuntu agatema undi akamurya. Kandi abaribwa n'ubwoko bw'abanyamurenge nibo batemagurwa bakaribwa. Oya, inyamaswa nazo ntekereza ko iyo zigiye kuribwa batabikora gutyo, zijyanwa ahantu habugenewe zigatunganywa. Kuko se umuntu akifata agatema umuntu akongera akamurya, hanyuma se ubwo sindi kubyiyumvisha, ubwo ndumva ari ubunyamaswa butabaho ntabasha kwisobanurira. Natwe nuko twabibona, nta handi turabibona, nta handi turanabyumva mu mateka y'isi yose. Nta n'ishuri ndabona bigishamo kurya umuntu. Sivyo gusa Gisekedi. Gisekedi niwe muntu wenyine wabashije kwigisha abantu kurya abandi. None ibintu bibera muri Kongo ko numva biri ku rundi rwego. None se amahanga yo uko ujya ubyumva ko hari igihe mba numva nyine amahanga yabogamiye kuri leta ya Kongo nk'aho iri mu kuri kandi numva ibitari mu kuri. No, Gisekedi niko agenda abereza, kuko ni perezida afite ijwi ryumvikana, agenda yereza ayandi mahanga ababwira kuko agomba gukora ibyo ngibyo. Ubundi afatikanije na perezida w'u Burundi, abo nibo badutoteje. Ayandi mahanga ashobora kumenya, ariko uwo nzi neza ni perezida w'u Burundi. Rero hari ikintu gikwiye kubaho, hakabayeho nko gufatikanya, hakabaho ijwi rimwe ry'abanyamurenge, kuko nanone nibativugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, urumva ko Gisekedi ntabwo yitayeho, barabivuga ariko birakunda n'ubu ngubu nyine baracyari ko batoteje. Ubwo rero urumva nyine umuntu ubabaye niwe wa mbere ukwiye gutera intambwe yo kujya guharanira uburenganzira bwe kugira ngo buboneke, kandi kugira ngo ubwo burenganzira buboneke byanga byakunda hagomba kuba hari ibitambo. Ibyo birashoboka. N'ubu ngubu ubwo burenganzira turabushaka kandi tuzaburwanira kuzogeza tububona. Ubwo rero abanyamurenge basabwa kugira ijwi rimwe, bagakorera hamwe, bakunga ubumwe kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Rero nta kundi ijwi rimwe rizaba, hagomba kuba abafite imbaraga, ubwo bagomba kujya imbere, nimba bisaba no kurwana bakarwana, hanyuma abasigaye badafite imbaraga bakavuga ububi bw'ibyo bakorerwa, kuko nyine erega uko mubivuga cyane ni nako n'amahanga agenda. Hanyuma hakaba habaho impinduka na Gisekedi uwo nguwo. Buriya hari imbaraga nyinshi zo kuvuga bigira imbaraga nyinshi wowe utabasha kwiyumvisha, ariko ushobora kuba ubindusha, suri mukuru se n'ubizi. Rero ubwo ikintu nagusaba ni ugushishikariza abanyamurenge, nyine gira ikintu bashishikariza ku burenganzira bwabo. Ikintu nobwira abanyamurenge aho bari hose mu bihugu bahungiyemo ni ugushaka uburyo bagomba kwishakira ubuzima bonyine. Yego burya nta muntu ugutabara utatabaje kandi udahaye wirwanira. N'ufashwa nawe azafashwa hayakora. Yamenyesha abanyamurenge bose aho bari
kuko bagomba gukora ibishobotse byose bagataha bakaza kurwanira uburenganzira bwabo bakabubona. Iryo niryo jambo nababwira. birumvikana neza. Ubwo hariya ni ku butaka bwa gakondo nta handi. Ubwo rero kuba ari ku butaka bwa gakondo bivuze ko n'uwaba ari mu mahanga agomba kuba azi ko hariya ari ku ivuko, niyo yaba atarahavukiye agomba kuba azi ko ababyeyi bariho bavukiye. Ubwo abana abyaye agomba kubabwira ati ubwo turi mu mahanga ariko ntago ari hano ntago ari iwacu, tugomba kuzasubira hehe? Iwacu. Rero gusubira hariya nimba Giseke dameze kuriya ntago wasubirayo ugende gutya ngo ugereyo akwakire. Urumva ntibyakunda. Byakunda se? Urumva ko bisaba imbaraga. Rero hari ikintu bita ubumwe no gukundana, sibyo? Ubwo rero iyo abantu bunze ubumwe bakaba banakundanye nta kintu cyabananira. Hariya hantu abanyamurenge basubirayo, si byashoboka? Byashoboka, ibyo byashoboka abantu babaye bavuze rumwe kandi bagakundana. Yego kuvuga rumwe ni imbaraga. Abantu bishize hamwe, abantu boshakisha amahoro kugeza bayabonye akaboneka. Amahoro araharanirwa, ntago amahoro ajya yisana. Hari ukuntu njya numva perezida w'u Rwanda ajya avuga ngo ushaka amahoro ategura intambara. Kuvuga ngo amahoro ntago azabaho nta ntambara yabayeho ituma ayo mahoro aboneka. Hagomba kubaho intambara, hanyuma yo gushaka amahoro n'ubwigenge. Hanyuma rero ubwo bwigenge bwamara kuboneka n'ayo mahoro amahoro nayo akabona hakabaho inzira zo kurinda amahoro kugira ngo amara igihe kirekire arambe n'abantu babashe kwicara hamwe bakora ibikorwa by'iterambere. Ubwo rero nanjye ndumva ukuntu njye mbyumva, numvaga ari uko nguko byakagenze. Hanyuma n'uwagiye mu mahanga akagira umutima ndetse n'ubushake, ashobora kuba atari buze hariya kurwana, ariko akagira inkunga atanga, agashyigikira abahari, akabahereza inkunga kugira ngo ibikorwa bikomeze, nabo bakomeze bitangire uburenganzira bwa bene wabo. Kuko none se ubundi ni gute ujya wumva nk'iyo perezida wa Kongo avuze ko mutari abakongomani akavuga ko muri abanyarwanda? Ubundi biriya byo mubyakiramo? Twebwe uko tuzakira, uko Segeta avuga ngo ntituri abakongomani, tuzakira nyine kuko ari umugome gusa. Kuko Kongo kugaburwa yagabuwe, ibihugu byagabuwe turi muri Kongo. None se ni gute tutoba abakongomani? Turi abakongomani 100%. Byanga byakunda tuzoburwanira, uburenganzira bwacu turwe tububona. Kandi nta n'uruhare mwabigizemo mu byo gukata imipaka. Iriya byakozwe n'abazungu. Kandi abazungu se si abahangara, bazi guteza amakimbirane bazungukiramo imyaka myinshi cyane. N'ubu kandi baracyarya ku nyungu z'ayo makimbirane bateje. Ni ukuvuga ngo abazungu hariya nibo bagiye bakase abantu babashyira ahantu hatari iwabo. None gute babavanayo batabahaye ubutaka ngo mubusubiranaho bwahoze? Byashoboka bite? None bakuvanayo bakagushyira ku buhe butaka kandi ubutaka bwawe bwa gakondo buri aho ngaho? Ariko nyine hariya umuntu nawe uje akita ku nyungu z'abaturage n'abenegihugu, nawe ngo ntagaramba.
ni ukubera icyo ataramba. iwe Umuntu uje akita ku nyungu z'abenegihugu muri rusange, kubera icyo ataramba ku butegetsi. igituma ataramba ku butegetsi ni uko aba yananiwe n'ubutegetsi. Kuvuga ngo hari umuntu waje yita ku butegetsi, arangije yita no ku nyungu z'abantu bose, nka mu mbuto nawe ukuntu byamugendekeye si ubizi. None niyihe mpamvu ituma ataramba ku butegetsi, umuntu uharanira inyungu z'abantu bose? ni iki gituma ataramba ku butegetsi? Uharanira inyungu z'abantu bose rusange, hanyuma wa wundi uza akavangura amoko tukabona ari wuje agatinda ku butegetsi. Ikibazo banza utari kucyumva neza, ntabwo ikibazo uri kucyumva neza. ndacyumva hano urabuze ni gute umuntu kuko urabona mu mbuto yaraje yaharanira inyungu z'abaturage bose, ariko amare arapfa, afatishwe n'urupfu rusanzwe, aricwa kandi abaturage bose bamukunda. ubonye ni igituma apfa niba abandi bashaka inyungu, kandi ntabwo yishwe n'abantu b'imbere mu gihugu, yishwe n'abazungu. None ubwo Gisekedi we ntiyaba akoreshwa, ntiyaba akoreshwa n'abazungu kugira ngo akomeze kwirindira ubuzima bwe. inzoga nanone agikoreshejwe n'abazungu, none se urumva kuko aba ari mukuru? Ubwo nyine ntabwo yaba ari perezida w'abenegihugu ba Kongo, njye ndumva yaba ari nk'umukozi w'abazungu, hanyuma abazungu ari abakoresha be. None ni hehe igihugu cyaba kigana gifite umuperezida umeze utyo, umeze gutyo? Aho kwita ku nyungu z'abaturage we ajya kwita ku nyungu za ba shebuja. Erego perezida udashaka inyungu ziwe arengera abaturage, ariko ushaka inyungu ziwe niwo uyu nyine Tshisekedi abazungu bakoresha agakora ibyo bashaka, kuko we ntiyitaye ku bantu, ntiyitaye ku nyungu z'abantu, ntiyitaye ku gihugu, yagiye gushaka inyungu ziwe gusa. Kuvuga ngo we ari kwikungahaza mu mabuye y'agaciro gusa, mu ntoro. Nkaho reba kiriya gihugu ubundi kirakize munsi y'ubutaka, ubundi cyakabaye kinakize no hejuru y'ubutaka, kuko gifite buri kimwe cyose. Kandi urabona ariya mabuye n'ubundi birangira agiye mu bazungu, ibyo bakozemo bikarangira bagarutse kubigurisha muri Kongo, noneho kandi bayatwariye ubuntu. Kongo urumva idahomba kabiri, ihombye amabuye, ihombye n'amafaranga yari ifite mu gihugu irayasohoye, n'abaturage babuze amahoro. Rero hari ahantu habaye hafite umuperezida ushoboye, ubanza n'abanyaburayi bazaza kuhatura, kuko nta kintu kibuze hariya. Haba n'ibiti byiza, bino ibiti bya ribuyu urabizi, kandi intebe zikorwa mwabira biti cyangwa utubati biba bihenze cyane, birahaba byinshi. birahaba muri zone ya Kabambari. Nose hari ahantu M23 iri kurwanira na FARDC Uvira, urahazi? Wigeze uhagera n'umunsi umwe? Ndahazi, ni muri zone ya zone Uvira. dusangize imiterere ya Uvira, uburyo hateye, kuko nk'ubu ngubu M23 iri mu marembo yinjira Uvira. Dusangize utubwire ukuntu uwo mujyi wa Uvira umeze n'imiterere yawo, nimba hari n'ahantu ubona byoroshye nyine ko M23 yamenera yinjira muri uwo mujyi, kuko byaragoranye.
urumva jewe sinomenya uko bokwinjira kuko Uvira ituye iruhande rw'inyanja, tuye iruhande rw'inyanja yitwa Tanganyika n'iki kiyose, ruguru yaho ni mu misozi miremire. Uko bokwinjiraga abarwana nibo bafite ubwo buryo. Ukurikije uko Uvira yizi se M23 kuyifata byayorohera? Byayorohera iturutse plene yose bakazamuka no haruguru ku misozi, nibyo zaborohera kuyifata baciye ku misozi. Ariko baciye muri Tanganyika ubanza bitabona. Yanti byakunda kuko urumva nimba perezida w'u Burundi n'igisirikare cye bashyigikiye Gisekedi, kandi hariya kuri Tanganyika ubanza bahagabana na Kongo nyirango. Burundi Bujumbura na Uvira. Tanganyika iri kuri Kongo, igaseka ku Burundi, ikaba na Tanzania, ikaba na Zambia. Ikora ahantu hose. Nubaganze ikikora ku Burundi gusa na Kongo. Na Tanzania na Zambia. Ubwo rero urumva baciye mu nyanja muri ayo mazi ko bitakunda. Kuko urumva n'ubundi basanga Barundi bahari. Ubwo ibyiza ni ukunyura mu misozi miremire. Ubwo rero tugana ku musozo, wagira ikintu nk'ubutumwa ugenera abanyamurenge turi kugana ku musozo? Ubutumwa ugenera abanyamurenge. Nubwira abanyamurenge ni ukuva iyo bari bakaza bakarwanira uburenganzira bwabo. Iyo bari mu mahanga bahungiye ni mu bihugu by'abandi, ntabwo ari muri gakondo yabo. Gakondo yabo ni muri Kongo, muri Sidi ya Kivu, niho bagomba kurwanira kugira ngo babone uburenganzira bwabo kandi basubire muri gakondo yabo. Abantu dukurikiye mwibuke gukanda subscribe, dukomeze kubana, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.